Duh, bon teh bala, oi capek tiap minggu ngabersihan. Panas ieu, oi capek istirahat lah tidur siang. Ah, iya cocok ya jeung sare. Sare lah, bismika Allahumma ahya amut. Sakit, pengen gue gawe masih anjing. Bangenan ya juga orang yang laki utang siki. Mancing mania. Mancing mania. Duh. Cuman ngimpi ngumpul. Bonjol. Asorak ke rupa ieu teh. Cairan saku aing. Bonjol. Yang asa berat beli irung teh teh. Bocel. Pak, aneh gini asal larawas hate. Turun. Turun. Oh, turun. No, Cel. Gawe pada konsep. Tapi orang jujurna. Tenang, ayo diurang. Ayo. Itu mana dia orang apa tujuh nak? Oh. Jajar saya di mana? Oh, disebut tuh. Ayo mancing Apa jajar sakti dah. minjem. Ada lauk naon. Coba tuh di gudang tuh. Awas tuh ini tetap jajar sakti itu mah. Kumpak. Cukup. Salam. Tah kadenya di liur sakti bapak orang. Oh. Jangan dia. Kalau maaf minta ya. Sampai usah kena bapak. Oh, man, jangan lupa. Pak, minta Pak. Minta naon? Nah, Ayam lang lauk kulit naon. Kan dia jampenan kudu ngarewot. Tarinya. Awas, kalau bawa omong ke batur. maaf Pak sekali di. Tong tarik teuing. Apa kem? Apa? Campur, jangan ngagriwil. Apa? Udah, Cel. Ayo makan. Kang, si bocah ke mana? Aruin. Ulin ke mana? Ngomong lemar mancing gitu. Mancing. Mancing ke mana gitu, Mang? Di Palau Teater. Oh. Palau ya. Nyusulahnya. Tadi ngasal. Oh, Mang. Enggak.
Dak. Oi. Kurang mayangan. Ulin ah. Ayo. Kemana nya? Lima bareng udah kan mancing? Mancing. Oh, Orang mau ke celana panjang. karena gua deh. Lan lah. Lan lah orang muda. Mau medok. Dok, Oh. Oh nya. ya. Alah. Kurang mami lu secara kan ku mami. Siapa? Ilu mah. Mau orang mah. Anak mami mana lagi? Mau mami lu ah. Nah mangkat yang jauh. Oh. Ya baik ah, orang nyusul si Ehek jeung si Bocil mancing. Ayo. Yuk. Mas aing teh yuk. Tah, yuk kita ke kamar. Oh. Lagi dah. Yuk. Ayo tip. Ya. Boleh nanti di rumah ayaan. Oh, itu masuk. Yuk. Yuk. Ini yang canggul, Cep. Emang ada pakai empanawan. Pakai bangkong budug. Kalau makan bangkang udah bangkang enggak mungun. Aku bilang. Yuk. Ya, kok orang nang. Secel. Alah, mana lagi pas itu, Neng. Cara jampe meren. Oh, orang. Yuk. Dari bangke. Cel, orang itu mau cel, mana cel, gede cel. 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 Bantuan Neng cel. Bantuan cel. Ya, mana dia? Hanya pas. Tah. Benar iya yo. Tapak sukuna kos tapak kedul. Oh, yang masalah bangsa. Heeh, nemu. Terus baru dah yang jalan pakai batu. Ayo aja. Ayo senang. Wah, ini mau kan? Mana ada orang menang dulu. Nah, Ya mohon ayo mama. pancingan Cek, lihat tuh. Ya lihat mama. Halo. Lihat tuh menangnya. Gimana serempak? Tahu sih Mayo. Tahu sih Mayo. Menang keresek. Ampun. Masalah dia Ampun. kelat. Diselanya capeknya. Tengah. Ya, kurang beli es bala-bala ka warung di 4 ya. Ayo. Nah, lo lompatan ngacapekeun kos ngegelo. Ayo. Belum. Langsung. Randai pun we.
bersih weh. Rek depel. Baik. Hah? Nempo budak teh euy. Budak urang di mana? Nu kumaha? Ciri-cirina. Ciri-cirina namanya. Kalau nama Berem. ngan nyeta budak motor ada gitu. Ada bamoh, Banceleng. oh, Pegat. Langka wetan yangan. Oh, orang teu nempo dah. Henteu. Oke lawan aya bejakeun aya mah bejakeun we nya. Bapak neangan gitu. Nya mohon. Oh. Baik. Ya. Hari itu teh saha sih? Baunya Kang Johan. Baik, orang ningali jelema itu. Tadi jadinya wayangnya rada curiga. Itu Sanganya Kang Johan lain. Hah? Kang Johan. Teu nyaho Ini tukang mah euy. Johan iblis kan. Baik. Ini supir aing dia pakai di dia. Terus ya teh. Emang keteangan. Emang sok na mobil maneh? Na mobil anu mah. Anjing. Pantesan aing neangan atuh. Lain mah gadag. Minggu atuh. Yo bejakeun. Aing teh nya da teu wau. Nu nungguan ieu teh aing teh saha ieu da aing teh wau mencurigakan pampang nama aing loba lingkungan euy melang. Loba sanggeus corona we jadi kieu mah. Loba kejadian. Oh. Terngadem ieu mah di dieu Iya. teh. Cari angin. Sekalian bawa nyacing atuh. Ya emang tadi di dia Itu. ningali budak teh deh. Oh, apa ngalut ke teater lah, ngarusup. Oh nyata budak teh rada jaramah. Nyata budak teh hiji bedegongna. Ayeuna teh make kolor beureum aya weuh nu milu. Aya, Bro. Aya. Kayak seret bayawak we. Anjing kasar sama Coba bayawakan di teater aja lah. budak teh aing. Mungkin mandian tak melang nama indungna tuh gede wewekan. Kos bebek can nyatu cenah. Oh, loba heureuy budak teh, ulin lah. Bawa tuh mah, urang geus murid ah. Nek di tayangan budak. Buru-buru. Oh. Jaga ramah Jaga bayawak diseret. Ya mah kamilu aing. Pokok mah aing nek tayangan budak. Heeh. Oh tuh. Rek kasban heula, untung aya supir ya. Malam minggu bos. Wah, kayak tahayang dia mah ya kada Kas bos. Tuh bos Yang naon dewa, kas naon dewa. Lu kapan kita lunas? malam minggu ya. Seberapa juta kas buana? 2 weh. Tapi cantik tuh. Ini dua. Bukan duit, 10 kudu lieur. Tuh, 7 juta ya. Kudu main samingguan. Mau atuh lah. Lumayan ya, yang beli cilok, beli sabun, bolongan deui, lumayan lah. Di bolongan mah.